gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Tambayak man pa dito'y tersinam kagawad. Gumatang kamot nga rodin atap no adamot malakuak. Anyang iti katangay. Awan mo't karga da ito'y tersinam. Apay, di mo kaya day ta nakabiti na krispap. Nalugi kan samot ngaminan. Iso nga rod nga urayik ni Marituya nga umay kumama ta singir di utang na. Ha? Urayam ni Nana Tuyang. Mun nga rod, di magparparang kanyakaon. Dahil dyahin ni Nana Tuyang nga. Ayan na. Magmag na ijilikaw. Lingling dan natirupa na itipayaw. Ay abapan. Ay, Marituyang! Dumagas ka pa dito tirsinak Ni, napanan. Ni, ayan nan nga. Diyan mo makitan. Naglamangan na. Naglumangan na nga Ay, anyamot daytan ako maaari ko. Ay, sa dinuti pa panamaray. Ay, si kamagayam Kapitan. Ay, dong parang nakmutan. Di mo kita anti pagpagnaam. Ay, kwa nga men, Kapitan. Ay, kasla dahil lemlem mga ma. Ay, awan, Kapitan. Oh. Papi ko mga glumangak ngay. Ay, Kapitan, ada ka din ni Mariban ang ditabalaya. Madama nga inaw, hindi pinanawa. Ay, mapana mga raw. Ha? Nagsapa ka na makikaruba? Adalay bagakun kwa na, Kapitan. Ay, ala, tama pa anak mo't iji barangay hall. Maray, kalkal Pasko, anaginaw. Ay, eksakto ti timing ko, Maray. Ay, nagsapa ka man. Ay, Maray, adda ka di kwartam dita. Apay aya no adda. Ipautang mo man pa ila kanyak, bayadak tumula ang intun bikat. Ay, kwa. Honorarium ni Inting daytoy. Wen, bayadak mula dagos, igatang ko iti bagas may. Ay, kat mabalin kamot amapan umutang dita tersena ni Marikuanang. Nagsungit ita ni Marikuanang Maray. Aya, saan mo titikunak? Ad-adang agbabaak, kumarkaro asumong sungay. Iso nga alan Maray, pautangan na kaun. Sige, mabiit lang nga rod, taalaak pa Lapsan ka pa'y dito'y tersenam, nanakwanang. Nasaya atan nakita ka, Angelica. Dumagas ka pa'y man biet. Ay, wana nana, apay ka di? Ibagaman ka ni Marituyang nga umay na bayadan ti utang na, tanay, awanan igatang ko itilakaw. Kunak ano nakabayadan? Pulos, asaan ang nakabayad? Iso akitaham awanan lakok. Sige nana, bayam ta ibagak nga umay agbayad adagos. Mangantan Angelica, naimas ti sidaan ta ita. Nangalam iti gatang mo iti naimas asidaan, anti. Ay kat ginatan ko Ibagbagakan ka, anti. Saan kan nga umutang-utang ta nakababain? Nagkunakan ka ngay mutangak, adda kwartak. No ada kwartam, anti, inununam kumapay abinayadan jay utang mo kanina nakwanang. Apay agsingsingiran. Imbilin na, amapan mo kano bayadan jay utang mo, anti. Patsam mo. Mapan mo nga minan bayadan, anti. Diyan nga rog kayat. Di ka di mabain, amapan lumabas-labas ijay tersena na, asaan ka nakabayad iti utang mo? Ay, magmag na ak ijay likaw. Apay, ijay laeng aya sangwanan ti tersena na ti pagnaan. Anya? Di ka mabain, anti? Apay ngay, tadimot la umay agbayadan ni Marituyang iti utang na. Ha? Adda utang na ka, antay? Adda nga rod, kunada abayadan na adagos. Ay, awanin na, antay. Saan na kan nga may bayadan? Apay anak ko namti kasta, kat kunanamot nga umay nabayadan ita nga aldaw. Iso nga rod nga urayak.
Ilam-lamangan ng tupay ni kagawad kuana ang amang singsingir kan kuana. Ay, sos. Kasanun nga jay honorarium ni uncle mo. Sigurataw. Ilam-mangan na kan tumata ni nanatuyang no singiram. Anya tigatanga maribanang sa anak nga umay gumatang mare. Umay ko urayan ni Marituyang aromwar di tabalayda. Taapay, Ay, singirak man dya utang na. pinautangam ni Marituyang. Wen, hanggang kamalin sa ti panagtalak ko kadkwana. Kamali at talaga, Mare. Kita man ganyak. Ilamlamangan na kon. Dahita nga ro tinaibaga kanyak ni Kwarog. Di tan liko ti pagpagnaan na. Kasanok ngay itan ama singer. Ay, saan amabalain adinak bayadan? Ay, mapan mo singiran di tabalayda. Talaga amapan ko singiran di tabalayda. Saan amabalin nga ilumanganak? Numapan mo singiran, Mare. Pakisinger mo mutin adya utang na kanya. Nagapuam, Kapitana. Ay, di taman balayo, balasang ko. Ang awan mo't di ta ni Antem atuyang. Ay, nagapuak ngamin ijibangka, Kapitana. Sa dino ay tinapanan ni Auntie. Ay, jakam mo. Nagbayag nga ay ayabak tinagan na. Ang di mo't sumongbat. Ada siguro na panan na, Kapitana. Ay, siguro Ay, singer kumakat iti utang na kanyak. Anya? Adamat utang na kan ka, Kapitana? Wen. Apay, di mo amaw? Diyak mo dagita nga utang na, Kapitana. Ita, amumon. Iso nga ibagam kan kwa na, nga umay to ijay balay, tabayadan na ti utang na. Ay, sige, Kapitana. Bayam, taibagak kan kwa na. Angelica, nagawidan ni Maribanang. Kunakon kat Auntie nga dakalaan dito'y balay. Pukaw ni Maribanang di tarwar. Jak sinong sungbatan. Umay nakakanusingiran, Auntie. Isungarod anagul uli makaklatan. Imutang ka kadagiti kukumarim? Itatasingiran da kan, aglamang kan, Auntie? Baya, maumadan tulat ta. No maumada, saan da kanton akayat ako mari, Auntie? Kayat mo ngawanan gayem mo? Ado dita. Isudala ang ayati ko kumaray. Kapi manan ti sidaan. Ay kat anusam no anya ti adda. Intad ko mo di honorarium ko kang ka. Ay, pasensyakan. Impautang ko ngamin ka ni Marituyang. Anya? Impautang mo? Wen, kunanamot ngamin nga umay na bayadan adagos. Ngam saan mo't tan anak parparag. Kano mangmangag ka. Natiwod ka nung agbayad iti utang na ni Marituyang. Wen nga rod. Hanggang, anyangay nga rod kat nailawan kumutan a pinautangan. Kumutong datao no kastay. Ay, jak amo no agreklamo ni Marikwanang. Talaga nga ireklamo ko ni Marituyang, Kapitan. Di nakmat umay bayadan naun. Kaya't mo maperde ti panagkukumaryo? Ay saan Kapitan? Di na kami samot am-amawn ka ni Maribanang. Maalapay day tayo iti nasaya at asaritaan. Nga ta, Kapitan. Ewan, padasan nyo kasarita iti nasayaat. Singiran nyo ang nasayaat. Ngam no saan nga agbayad ngay, ay ireklamo kaun. Ewan na. Ang kasarita yo pa'y nga umuna. Kasta tinasayat nga agkukumara. Diyan magtanilikod ti pagpagnani na natuyang antay. Mabain siguro Dua kayon kinikagawad ko nga nga ilimlamangan na. Win nga rod. No umay na kami bayadan, saan matkat anaskan nga ilumangan na kami? Dahil dyan maninaw. Anda ni nanatuyang aw. Ay,
Imbes ang nag-shortcut, naglongkatan. Tsapay nakapudpudaw. Win nga rod Ay, kasano aya? Ama singir mi day dya ako marimay. Kuna ni Kapitan, asaan tapay laang nga ireklamo ni Marituyang. Kaya't naasawan, anusan tapay laang. Wen Mari, kasarita tapay laang kano itinasayaat. Nung ta kasarita tajay kaanakan na abalasang. Mabalin tamot Apag husto, iso ti lumabas. Ay, Angelica! Si kamot gayam day ta lumabas. Nana. Ay, basag. Di mi mutten makasarsaritan ni Marituyang. Angelica, ibagaman kani antim tuyang tao may dito'y tagi-istorya kami man. Wen, ibagam nga ilibre mi iti merienda. Ay, sige. Ibagak day taken kwa na. Numabalin ay kat umayitan. Ay, Nana. Ibagak nga umayitan. Wen, ibagam. Kakaisuna nga adda kwartak ita. Di mo kunaan asing singiran da manan dagita ako kumaray. Mamisda ka, auntie. Saan ka mat ngaminan ngagpakpakita ka dakwada? Ay, mamisdak magkayam. Ur-urayin da ka, di tatirsena ni Nana Kwanang. Ilibre da ka kano iti merienda, auntie. Saan dak nga tan asingiran? Saan siguro na? Anya ti panagkunam, Angelica. Mapanak, wano saan? Katmapan ka, auntie. Kasanungay no singiran dak. Anya ngay nga tati ibaga. Aday tan maray, umasidag ni Marituyang. Na, agit babain pa'y laang mo. Agin inot nga umasidag. Ayabantan, Maray. Ay, Marituyang, umay kan ditaw. Umay kan, maray. Agur-urayan ti merienda tayo ditoy. Na, kita man, merienda ko nam, kat pinartakan ng tinagna. Ay, Daytan. anya day tayong sagana yung amerienda tayong kukumaray. Ay, umasidag ka ana imbag. Ta sigurado ang magustuhan daytoy. Ay, alisto at talaga na iti ako marita no merienda ti pagsasaritaan. Permi Ay, naku kumaray, nagkikita tayo manay. Kumusta kayaon? Ay, nasaya at matmaray. Malaag merienda tayo nga ruda na. Ay, wun Marituyag. Ang ngam aguray beet. Agtutungtong tayo man pay. Anya nga iti pagtutungtungan tayo. Maribanang ibagamon. Marituyang. Singirandakan. Di utang mo kanyak, Maray. Ta igatang kunto kumaitilakok. Kita man ni Chris paplaang tinakabitin alakok ne. Ay, Sige, bayada mo. Tanay, nakulbot pa yun day ta krispap. singiranda magkayam. Kunak ano pag meriendaon da. Ay win kan singiran kamatan Marituyang iti utang mo. Ita timayat agundaway apang singiran mi ken ka, Maray. Tunggal adda pa panam, magnaka ngamin di talikod. Ay na, aping ingatan. Kasla, marikatan na abutin na. Umagos. Apay ngay, Maray. Hindi. At sakit pa yun to'y ulo. Kulat ang nagsakit ka, Maray. Pati dagit itubag ko. Na. Anay. Ay, nagigidandamatan nga ang sakit. Ay, Sos, saan ka nga rudan asingiran, Marituyang? Ay, mayatan tirik na. Na. Ay, naksayan ti sakit to'y ulo. Ay, saan ang mabalain? Naskan nga agbayad kan, Maray. Ay, awanan ilakok, aw.
Bata San Maray. Na. Itaray na ko na ijay. Ang ospital. Makadlaw akon No singiran da ka, agsakit ka. Ay idarom ka, no saan ka nga agbayad. Ay, agsakita lang nga rudan. Idarom na lang mal. Na. Kun kunam laang dayta sakit-sakit mo adayta, agbayad kan. Wen nga agpaysaw, Marituyang. Ay, agbayad kan takaasimot ni Marikuanang. Baak lang arudan, awan pa'y la ako na. Ay, uray maudin kanyak. Tinapatag, mabayada mon ni Marikuanang. Ay, matakyak sa gagpaisaw. Naa. Mayak man nagpalaod kagawad. Ni, anong tila ako ma? Wan ko arog, nagbayad nga minan kat ni Kumarik Tuyang. Ay, nasingir yung mutlaang. Wan nalakaaya, ti may reklamaw, kan mapaayaban dita barangay hall. Sa bagay. Labsan kayo, pay! Nay, itaman pa nagnakayo dito isang wanan ti Teresina ni kagawad kwanang nanatuyang. Wan, tamapan ko man bayadan di utang ko kini Antim Abanang. Panagbabayad na iti utang, Maray. Wan, maray. Saan kan ngagsakit no masingir ka? Naimbagan ako na. Awan ng sakit ka. Mayat gayam nagbayad ka. Maawan na kiti sakit ti magbagay. Ay, nanatoyang. Ti utang nasken abayadan. Saan nga utang kalimutan? Ala sigay! Dinang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Hinteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo TMPDC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami. Iting kay panagdangan.